LMCC hinpen Jai Bharat Satyagraha Kam Joint Extended Meeting ke padopon. Dilai pen hidipia da katawara long karla pen bait ka chetong banghinia hiring tangrak pen areng ahu kisso. Junior State Athletic Championship Surihindra Inkora ka thomla pen Indo Nepal International Athletic along nong ekelong duna to aphan kar chupon. Jang mini phai sirkebarni Karbi Anglong District Congress Committee tumpen Langpher constituency along tour program ate joint extended meeting padopon. Karbi Anglong District Congress Committee tumpen Longkrit Roxy MSC constituency along tour program padopon ji pukedam tangar ni pen prekja mahabar along padopon lu. Lapuson bang bomsi puthot Langpher habar along sitami bangsome padopon pen bidi sori pen chenglok chingwa chingsai padopon lu. Kedam tang MSC election judera pipen non anstami alang letuma habar tin chihumri dam et thekthemati apor chilong ledera jok sila bangso tour program padopon pen along habar chihumri damru lapen Congress along kachepaduk dun ara do anatum fanstami puthor aning pathe damsi kiligalong mesen pen kachepahai nangjia puthak setame chethan chimum pon lubuta than pachini pon labangso me Langpher Mondol Congress Committee ame pu 430 pen si me chepahim phupon lason se kachopha luhi sar poman pen sumrong hang ex minister Gop of Assam observer APCC spokesperson Gopal Sharma pen chinglok ke theke ding atum chetong dun si me RD pidun walong komaji pen Rakesh rong pharnang ke lo birta Malong News. Ini Langpher Mondol Congress Committee ya apol ame lo itu District Congress Committee ya direction itu ema patuilo ema MSC Kilik council ile MSC Kilik election ma gitu kan itu Congress party itu district Utrota MSC constituency itu tahombi dam program apa itu meeting kasih amisi longni Utrota Mondol Congress Committee Utrota MSC constituency itu tahombi dam program itu kasih kini 2 tarik mana itu pancing kini 9 tarik kini di Langpher dan Singhason amisi ini longni amisi longni ada itu so program dengkon itu so ting sudah begitu kahom rida so program dengkon sir terkenali dat Langpher pen gabarin leader lo kasi apa nali tum claim pen non claim mong pen pini cutting sur thiang long difference tum cing sur pen labang ini litum lihat juga lutar ke ada pudung tap untuk tegong lo non BJP government council dulu council lebih klaim nanti pilih klaim nanti emang MP itu tak pana kam awe pana power awe MLA itu tak pana power awe council itu melo power council itu klaim kita pan itu klaim teglong nah normal ke ekdam normal itu along ni kilo living kilo lah soalan soalan klaim kita mampu Jang mini phai sirkebarni anarlo porphai hini malom dilai pen hidipi ka chelenga to bara dak malom dilai pen koligaon ana hem ka che damboma porahu dalang likebe ka pachia bat registration number AS05K 0674 aphan ihum dipuke damji boke pang nogari registration number AS19M 4781 abang ke paprap pigajok men apachia bat aphan ke patong derajok ahiring tangrak pen bat kebe ka bang areng ahu sonanglu birta kirib donlonga tengki alang lia kings tame chinglok pet lo lapen ka che thap duna bang mate alang li tami ari chinglok pet lo pusi chinipon tong sekot pen kiso ke langjia phan dilai state dispensary along si pon api dilai police atum adima long an pali dun se arona teng pen sai chiklem pon hanjang lang sobera gypsum rong pinang ke lo birta Malong News. Jang mini phai sirkebarni ada porphai troxy malom yogasana association lapen hanjang langso athletic academy basa pirong pp diliram terang pratap singh rong pharatum pen patirpi ponsi priya ghimeria phan plikebra priang deng junior state athletic along silver medal ka chepalong dun thega jok karchu pon padu sonsi Indo Nepal international junior athletic along Thomas Mala gold medal Rano Singh gold medal Prasanjit Devnath gold medal Soman Thakol silver medal Pranab Bharali silver medal Ronit Singh silver medal ka chepalong dun ato phanstame
archupon padu adun thu malong news along apherangke Rajiv Sonrong pia phanstame malong news award 2022 ka chepalong duna jok archupon padu lason se medal ka chepalong duna to phan athletic coach modon rong pia phanstame suri surya ka churo pi pajirpon hanjalang so Rajiv Sonrong pinang ke lo berta malong news nondu porang de olasam electric long pathudun olas karbeng long pen bang kre pli long dun sang bong pen itum hanjang so pen stame alang lila priya gimire silver medal long dun la salang li phan itum joka suna hin pen binida archo pon lo rat pen chitong si itum kadong li phan alang li phan ahel jumi hang pilo ta pen anso sia prang dun thegi phan si arnam mang hel jumi hang pilo আমি খুবই সুখী আজি আপোনালোকে যোনটো ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো হ'লে আমাৰ ছোৱালীৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ চবেই যে চব এথলেটিক্স ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় বুলি আৰু থেংক ইউ কৰোঁ যোনটো ইয়াৰ যোগাসনৰ বাইদেউ ছাৰহঁত যোনটো আমাক মাতিখিনি আমাক সম্বৰ্ধনাও জনালে আমাৰ ছোৱালীক সেইটো ভালে লাগিলে আৰু আমাক Recho Mewli Baptist Church along Jisu ki thipen ke thoraja me ke talon pon Lakhain koira phone nilip MSC constituency ke parlo Recho Mewli Baptist Church along ta Jisu ki thipen ke thoraja me talon pon sonse jang mini phai throk pen sirkepan Bible kangcha bajai mek ta me en pon bangso jai me Kristosi ilituma pabalar apran chipi detlo pathipi Roman angdeng pi pho angdeng so nerkebalong pensi athepi en pon Speaker Kajimon Ingti NKBA Evangelist pensi Bible alam than ponlo Lasolong ong dung Recho Mewli Baptist Church adon 3 doan member singrum pet pen se mesen pen bangso jai mek pachun pon long lo chuki hola pen amir son terang nang kelo birta malong news Long kiring tiapan Dhoniram timung ahin pen karchodang Jang mini phainer kebarni anarlo porphai hini malom pholoni corona biarong amekar sikari ingtila pen basa teron piasopo long kiring tiapan football ke pathu ke thek serajok APHL se aklembang Dhoniram timung la penari asang ho tum karchodang Lason se football ke pathu alang lit hek seranang jibu ben alang lit ko ane kabor ipen piniarni alang ni men klang dong si dolo lasila so aning kirung don la pen anso se akang tu yang deng kepale dun thuji aphan se alang litum tame archo pon pen ahirjume pajir dun tekang do koloni ben probin taronang kepale abirta malong news Limen ke lagi long kiring tipu lihem make sarmen labang ke sikaring ti kini lihem sarbi amen labang ke basa teron ti Nili non pini dak ke bom arong ke labang ke kurna berong fuluni Nili pangcheng mang dak rong club la Waisong football club ku ladak pancini li pangcheng lo Aku puthot ke pangcheng tu ladak phoni sport football exhibition ben labang takpen pathu ben song ko aprang ke dun thru bom lo pathu angdeng bang first pathu dun la Morning Star aklapen Morning Star football aklapen Assam State Premier League labang pathu dun lo so ko ladak pathudun pen asap so pu pathudun bom pen asap so la coach tum naing wai pen angko second pathudun thulo orja cup pu labang Guwahati arong su pilong si ke pathu adak si ate tailong si dola tangke non ke bang gilang nang li lapso thake pathudun ni phanang li kemang doma labang kemang do anso se angko ke pathudun ji phan chebori thu bom lo non tangte labang so ke pathu long ko mani nang tumo phanang li phan nang kirap dun la pusona bang thudoma do so la coach tum manager la tum labang ado nang kirap no gadi nang kirap no ko non anso se angko matha pon thu bom bo tangte non karbyang long song taxi ong dung obi kimi tum do tangte halak tumo phanang li ko pilo nang li mesen bi ta ke mi ke tije misas ke tije tum alang li tum phan ne tuning ni tho la pen ne anso se angko ke pathu dun ji phan bori thu bom aphan aprang padai phan ne le in pen da ning aklong pen tuning ri thulo labang border trophy ni tum pathu dam lo la first pathu lo 31 May 2023 labang pathu dam lo border trophy la so ke pathu dun na club hang lo la Hills United Football FC pu
ifu club la nili ifu long la GDSA League pula so patutun pen nangkang wai sabso texer pusi naing wai ponsi la tum nili pan fu nang gori lo Bordeaux trophy akan kela dun hanang pu nili pan nang kehang Pasal gunang itu Singapore la rempondet lo labang ke 5-0 pen rempon ibel lo nelang di pan nang kartu la so buat nang ni pen ko anak kiro pidi la pen nang ni hem kesar ke dewe tamka nang tipu jangan ni kalau pelan labang ke nili kero pipon lo la suri kero pipon lo nili pan nang kartu pot ni pan ayo jume la son nang pi pot suri kartu pilo nili putat aku la kecoro pi tu pon bola hem asabura sarpibri nili pan antu se ning nang rung don pot lapen aprang antu se nang pathek don pot coro pilo football ke pathu long bangke awar sai chen dun lo lapen ke alang li non ke bangke fan sitame mopen karju ateng pulang te alang li ning hangwik lapen kaprek angteng iche pali dun je fan sitame non ke bangke ni sitame alang li bor ipon lapen ke nili bikhek koi ladak adungarai matang te guardian tumhan isya kero piji laheno kero piji bangke alang li akesar longkiri ingti akesar bangke sikari ingti sitame ladak koloni sport association long alang li costa klembong lapen penangan atuma phan alang li la suarlo tumhan lapen sopin so tumhan sitame labang so kospen state level kepali dunta penangan dulu so nak taksi la kesar tum kapor ipen jok longkiri ingti aphan sitame la sikari ingti ahema kesar lo alang li sitame akapre ang deng kepali dunjia phan kepathu dunjia phan bangsi la bangso hempen sitame la bangso awar sai ki pe jok si pini longkiri ingti sitame kapre ang deng bangke pathu dun long lo masa kesar tum phanta nilihin pe na bangke akoro piparlo sori karom pilo lapen longkiri ingti phan sitame non ke bangjiar ni am su se alang li ang deng kapre ka long ke pathu dun pame ja phan nilihin pen sitame hawar ladak kuluni hawar arat pen sitame nilitum alang li phan sitame arna mahir jume hang pilo am su se ke pathu dun kapre ka timalong kapre kang deng along ke pali dun ja phan lapen ke dak pini labang so melong pen nili kipukang tung bang ke lahen lo non uwe kimiatum okol kacarli chot pe namang ke chok chidaji I oke prana phan ke pa mesen dia bangke la kapre ke pathu long pensi la bangso ke pathu long pensa la bangso ke por hielo ke wanja phan nong me ke wanja phan bangke anu tino we kimi la pen ile tum karbiang long la pen asam angkang la pen itum puluni hawar phan sitame la we kimi tum sitame la bangso ke pathu la pen ke charli kachi hung dia long bangke anu tina phan sitame nili huang hang pilo anso se kapor ipon rep dia phan lapen nong meke wan dia phan bangsi nili pini labang so me long pen sitama kaddo ko phanta son lo maho akero pilo lapen labang so encouragement ndi non pini long kiria phan karcho son thakse kapte ka so mar to tum sitame ukimi tum sitame labang so karcho lapen ke competition ke cepat hek ser dia phan chi nili kaddo ko phan sitame kero pilo lapen labang so encouragement bangke pilo nang litum media atheng no pen Kai kita kenang iksora birta kelang iglong verjia phan Malong News 24/7 YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta